dobar, znači, strahotan golub. Biće još ako Bog da. Ima držanje, golub ima sve. Šta još ima? Matori golub. Isto od Dževada Hasibinog. Tijelo i glava na svom mjestu, znači. Savršen golub. Pa imamo još što bi bilo vrijedno pokazati ovdje. Golubca šarena, bjelobrada, strašna golubčica, fine glave, donešena od Abede 2004. ili 2005. godine, ne znam, nije tačno. Njen mužjak, koji je također sin od ovog matorog šarca što sam vam sad pokazao, kojeg je Adnan kupio od pileta, ja sam kupio brata istog ovakvog čakarastog, koji mi je godine sad. Potpuno isti golub, samo što mu brat ima bijel rep, a ovaj ima crn rep. Ovaj golub isto poklon od Adnana. Jedina prednost ovog goluba je što ovaj golub ima oba dvije bijele oči, oba dvije. A kod mene je ovaj drugi čakarast, njegov brat. Bjelobradi mužjak isto, donešen među prvim golubovima u Švedsku od Abede. Pile ga je doneo, prodao ga Adnanu. Adnan ga je dao meni. Njegov brat je bio prvak u Novom Sadu na izložbi. Evo ovaj golub je sad kod mene. Pa ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo sa njim dalje. Golub je 2003. godina. Evo njegova golubca koja je na jajima. Pavijanka špic. Savršene glave, savršenog tijela, široke trtice. To što se traži. Ona je donešena isto iz Bosne 2006. godine. Pa je prodata Adnanu, pa sam ja iščupo od Adnana, eto. Ona mi je naležena s bjelobradim golubom. Ovim. Imamo ovdje jedan par koji je bio jeftin za golubom, veoma drag meni. Naprimjer, imam golubicu pirgavu koja je strašne glave, ima tamne oči, ali ja ću to pokušati da izvučem, da vidim preko drugih golubova. Eto, ova golubca je bila 50 maraka. 50 maraka, eto. Ne možeš uzići u grad da popiješ te pare. A koliko znači, na primjer, za budući rad s golubom. Ovo je njen mužjak koji je kupljen kod metalja. Srcarski mužjak. Predivan je, predivan. Koji meni mnogo znači ovdje. Lijep golub. Znači da obnovi malo i krv i da, eto. Šta bi još imao pokazati što je dobro ovdje? Evo ovako. Mislim, ovi neobični golubovi nema i puno pobosni. Evo mužjak Mavijan, šareni. Njiha ima malo dole. Biserni očiju, mislim, ne možeš naći da se razumijemo i da kupiš dole. Strašne glavice. Broj godine ne znamo jer nema prstena. Nadam se da je mlad. Koliko vidim, možda jedno 3 godine uvrh glave, 2,5. A od koga je... Golub je donešen od Abede. Zajedno sa crvenom golubcom je bio u paru. Ovom šarenom ovdje. Gore. Njih dvoje su bili u paru i kupljeni su kod Abede ljetos. I donešen u Švedsku. Eto. Matora golubca crvena. Od Fadla Korajčevića. Iz tog golubara koji je dao mnogo za ove golubove, mnogo para prije svega. Fine glavčice, lijepo kratko tijelo, lijep rep, solidan. Mužjak matori šarac, crveni, strašne glavice. Dobar, to je... Kupljen ljetos kod Dževada Hasibinog. Dževad je bio fair pa me je pustio da biram u golubarniku, eto ja sam izabrao njega i nisam se pokajao sekunde, znači golub ležu se normalno, oplođavaju jaja kako treba, to mi je važno. Šta još imamo? Mlada golubca, strašna šarkica, nemaju ni godina dana, izležena je od ovoga gore mužjaka u legru, tu što stoji na tom tanjiru, i od ove šarke ovdje.
Šta je sa matorim šarcem? To je znači mati. Jes, ono je mati, otac joj je goro najšareni. U ćošku. Bjelobradi. Bjelobradi. E, oni su bacili ovu strašnu golupčicu koja ima tijelo, koja ima sve. Ona hoda ko zvrk. Vidi, stala se i hoda. Golubica, znači, priča 6 jezika. E, onda imamo matorog goluba, ovdje, mrkog. Golub je 2002. godina, mator, 6 godina. Dobro, to je možda i matora za Vinesku. Koji ima solidnu glavicu, lijep kljun. Znači, radimo na tome da nabavimo malo više mrki. Što ćemo čak i ja i Adnan i Dino da kupimo, makar još popar u Bosni. Strašni malo golubova da donesemo. Adnan je već pazario sve, mi nismo još, ali naćemo nešto. Ima eto malo da se to popune. Imam 3 para godine još mojih golubova koji su isto dobri golubovi, znači par mrkih strašnih golubova. To su odazeta golubovi. Imam tog šarca što sam pokazao prije, brata od ovoga, on je čakarast, on je isto godine. Mnogo dobar golub. Eto, to je moje jato. Jako jato. Jako jato ovo. Nije za baciti. Izgledaju ti zdravi golubov Mirza. Hvala Bogu da kuće Hvala udravo. Bogu, jesu. Ništa. Od kada kažeš da ti je ovaj mrki dole, što ovo da? Na kupke kod Fadla Korajčevića sad jeve. A kod njega je kupke? Pa ne znam čiji je prsten, piše savezni je prsten, nema ima. Jak ovo golub. Da jevi ga, meni je dobar, šta ću? Jak golub. Nemam bolje. Ima kljun usađen iz glave, sve. Ako Bog da bit će još više. A? Biće, vremenski. Polako. Negdje se mora početi. A ovaj početak, svaka čast. Neka Bog dolašće i on kod nas u Švedsku da nose dole. Ako Bog da. Nemoj da on dolaze, točno ćemo mi onda donijeti. Jes, i to što kaže. Najde dobro da dođe. Stirno ne da nikoga. Ja ću izleti očera. Straža, živa. Gledaj kako drži straža. Eto, nek bude to za danas kod Mirze. Ako Bog da sljedeći put kad budemo snimali. Bude što više. Jes. Biće ako Bog da. Evo vidite, već u legli su počeli, evo vidiš, slušaj već. Eno vidi. Eto, nek to bude to za ovaj put.